KIGINNI January ni thum tunia ding NEHEMIAH alian thum aneu gukpan somleni ei tunga hong kipia hehpihna zui-in hehpihna ga tuam ngah ihih manin tuate zang ciat ni rom alian somleni aneu guk Kilawmtatna Tutphah lungsim dam lo khang no khat za to pai na ding bas sap nei lo hi manin ki gui hi tua thu piang pen Dr. Chibanda in khasiat huai sa hi manin zatui ki bol na ding vai abai zo khat aom thei na ding in lampi te sin bol koi koi hi to panin Kilawmtatna Tutphah khat koi hi tutphah te et lom taka ki gwalin lungsim lama bol sia te tu dim diamin hong pai pe akup pi thei ding in abai sa in ki koi hi kwate pol lungsim bol dam ding in panta hiam pi te Dr. Chimbanda to interview ki bol na aman pi te pen amau khwale tui sunga in tek tang ma amau sunga alam dang hi zo na tha neyu mi te lungsima zong hong ki thusim hong ki thei siam si chi khat pom sak thayu chi hi NEHEMIAH alian thumna azong ngeina lui azui lo mi te ki helna vai hom na khat ki cham te hi to mi te in za ko na inga non lo na ding in hi khopi kul lam kol chi thu te lu hi Jerusalem khopi akisiat chip na hangin agam veng te un za ko hi to sunga ki helte pen khut siam kham sek uzel a kipan Jerusalem phel khat au shalom le adang siam na anei tom te zong ki helu hi Dr. Chimbanda in pi te huzap na le lainat na mukhethein Zimbabwe gam lungsim dam lo te ki bol na kilam dan na khat pe apian sakma bangin ei mi mal khat chat tunga zong pasianin atum dang hi zo na chi te hong pe kim hi pol pi lam to na le khwale tui ading na sep na waya pasian zat ding in ki phal ni pasianin pol pi hi keile khwale tui ading nang sunga sep dinga bangte hong ko isak a hi hiam nana sepi ding kwate zon ding na hiam kongit pa o midang te hi zona siam na te hong mu thei sakin to hi le amau to ki thwa in na hoi ka sem zo ding hi amen